مرحبا اشترى. مرحبا. نامت بخير؟ امين. كيك امين؟ كاخو مبدا ناسكرن. نعم امينه از لبري فرنجيما لبي قندي يعني نانشتكم جملة ترى. لجند فرنته نوصم راست بيست. راسا. بله يعني تشتك بالكيش جند فرنها بزيادة ترفتش لباجارة هي تبي تشتي شوات كاريج مر تعرف كيج بر شفرونك لجند حوجاكر. يا فيجا لجندي ما بري مثلا جيش ماما بجانب يعني عدد ما جانب دشان ما تشانن بري ملت تنور شيتكر فيجا عردي ما نمانا عردي ما يعني قوم جانب شين نمانا تف بنفسك يعني اللي بيقولي جوير ما جوجو بركي مهزمتك هالو جوجندي هو ربنا بركي جوار باشي بي جندي طالبك باش دكن جوا يعني خواستك أو فيرنجي هي. خوازن يعني ملت خوازي قو تشكي هالو هبي يعني راحتي سرعتي وانجي كريه تدبيجي. اري عين الإكار شوايا روجي تشن أنت دردخي. والله فيجا روجي او كما نبل يعني باغلي او كا قندا يعني مثلا جان هي جهه صدي جانا هي يعني ناقي صديجي الباجارة هين بمالي سبيرة بانكدانا مالي سبيرة دشن فرنا ودكن ونان شي دكن يتش هواي جبوت مساي ساعات چندا دست بيتك. امي جوات شاخه يعني امي دي ساي جوات شاخه درا بس قنديجي جنا دا لفي الفادراج بيقول درك من هن تشولي بشغلن او يعني زور درابن امي الجوري وانا كزور درابن ناني خوشيتكن يعني جوركو تصد ناني دفروشي كاري تجي بر حتى خوياكو ناني زيادة دمينجي هناكي ون الفرنة دخون جبروي رحتيك خويا دك دشكلي تجي تبي شو هذا نرخيني. يا ناني قد من مثلا يا ام الخير خو بلاد كن يا ام دخل يعني ام دنا مالي خو جيراني خو از باور موزه تر دخون ليرو اجي الفرم كو زيادة ما غازين بكنا مبهبره بخون. ايه بربي بري تماشا بان نهجا بيجي دايك كل بر روجر ونش يم هديتيه ام بر بوي بهرن وبير هنا كي صحبت بكن. داي مرحبا اشترى. مرحبا وانا خد اشترازي برحمة اصحو بجيبكم بيشي. تشتكي شوي. شتكن ولا امي بدنا تشيلكا ام وانا كد انت كان بنوا باقشت كان ام تشنا تشولي. وكيدي تشتكي. وكيدي ام دوشن ام شير قرمت كان ام عيشت كان ام بلاد بيجن ام شيفات شت كان ام هرتش تندوري دارين. بيجي حمو كاري جيان السر بشتام مايا. حمو كار حمو سر بشتامنا. وش شولي شد نهب تقوم دشن. ام تشنا دشنا قيايد نهبدي. كي جان قيايا. خردلا بوكان اشتنا بيجن تشتو مشتن. دفيد مصالي دك يعني يكون بدن هف هنا. واشنت كا واسري بادر شنت كام هندنا فدي مش خورا كلينن وامي خنودنا بسلمان شي. أري وكيدي وين شتكن. وكيدي امن مالش خورا ونشتنا معيشكن. أري نها عيش قديا بار كترونش. ملمش بيجا ملمش خو كريا. امن انا خو شكن ام هنا تندوري. نها حمو كارين مالبات تقو أزدكم. يدن كنا. ايه قوشنا ازمير ايه قوشنا اسطنبول ايه قوشنا دبرة ام تنينا. تتنيشتنا. قالونا. قالوجي تكارينا كقي. قالوجي شيء باطمان تعيش كي هبيك تنبي ايش خوروني. نها ونهردو تننا فيجا قدرك جروكي كون شهرة بيجنجي هنا. جروك ام شرطكن لو. وانت ما بابدوناكن. ملهبناكن. مسألة كردية دبيت دنيا جد بيرا ما هردو جي بابناكن. ولا سرج شردكن. ايه ادمت دشينا بشيلاك بهدي تقول كتخي تشيلا كتخي بسك اشخر هدي تجد اشخر بسكنا. اي تشيلا كده حزده. لا دبي بعينا دي. دويان ددته. دوي. قي حموك هاردكي جبروي او جبرتك اخو نشاني خال. امردو تشيلا كانت تشكي ما تنشكش خضيره. وكيدن تلفي قندي هاتي دني. انا والله في قندي هات مدني. زاروكتي تشوا درباس. زارك يا موك كيف هم درباس دبو. وشد ليستن وشد ام خيز ليسن ام بوغوك ليسن ام كاخد ليسن ام تشكي ام ايب ليسن. هفالنتين ويدا ما تشبوش وهين لقندن عن. وهركي ميركي خكنا شنو بدأ بركبها. تتني ماي. استند سوارا ماما. ولا انت بالسعودي يعني الجي قلت لي هذه دنيا هيلوري. مزعف خشة. جي خونا بي اغا بي اردوغان وجي. مزعف خشة. اي باشا كا بيرانينك خويا جواني جمرة ببيجان. انت تشوا زوجي مثلا. ايه تشوا زوجي. ابراهيم يكرم مش دابي. برايتك رمانت. وميرك جات مخصنا قروي. انت بويا وي. دورة تشخالو حسكر.
ولا خالو بتوتك بو اسمه صنبو انا خو فيغا تظلم جي كريه ايه بيجا كان باور تظلم كريه لا الله زلينك تف كيف خوشمت كان از درسم فيغا خالو هندر باقج كان نا ولا خالو شو بطمانه ربيع وجيران جيالي دبجن ايشك وخالوتك هناك جينار جي زانين هوبم دبيس بيربم وخال خبو خدي معاش بيت بدبيك معاش تصينه ونا بيربونا باشا ام سباستك اشترى جبو صحبتك دبي رحمل دي بابيتا ايه بيجا تشتكين ام تشتكين ام تشناكن بيك ام خداي طافكي بيك لك غرما ام بيكا دوارم ام تخون ناخن كام تعيشيتكن أريو من أزينها تشيك مشي فاق وطفاتي مطول ما تشيكرنا نقول قناز نبلم نبي إيفار ولا جبادة تبرق وش دبي خالو نها برجوان ما بقى إيه بيجات باشا ولا هي يعني جبر جرمايات انها ام البر طافي نجي خويدان تسري مداويت شو ام الارضي خويدان دن ديني كيمي مي تقودان دي باشا ام سباستكن بخاطريته اي او غربه استرجابا خدي غراب شغلنا امانتي خدي بين خدي عيشه وراسك خدي على مرادي وبكي صافي سباستكن امزي صافي بخاطريته او غربه استرجابا كيكم مرحبا نافي بخير نافي من علي كيكي علي تشتكي فيز بستاني فاكيفرا شك ميرو الدنيا خوش بو كفري هناك بلا بون او كفري خم جوزي راسكم شكل ودلال بكم كفري تجي هناك جدا خويات كن از باورم الكفرزو كفري فيا واي تنن الكفرزو تن متفر كيش جيكي اينا پیدا کرن نسبين اينا مدياد اينا ماردين اينا ولا تفدانه هف از فانا كي زماني پیشم از فانا كي خمشلاله ان شاء الله تلفيدي افا بگينوسا از الفيرا واكما يعني دما مرف بگشتي وسا لبخچه تد نره بهنا ديروك جيتي سويل تد هنا كفرين ديروكي هنا بهنا ديروك جيتي ديروكا خوشي الهندرويا لهندر چه هندر شته دلالتر هنا قلت بخوازم دناف خاني ده ناف خاين دنا بله يا تشتين بچ رنگي هنا تشته بهر رنگي هنا ميفه قلت بخوازم هر ميزم تواجي ميزين تماشا كم بين بله دبچ ما نه بهم درباس اندر تماشاوان نجار لبيده ام تشتكادي هنبون كيكي علي دبجل هندر مزخانيك من هي ده كان بهفره لبنيرن بتشهيه ويك بيك ام لسر كورب من بيكا ديروكا واتشيه sanatı mına hat sanatı dibêjin tabiye goj min çêtir û min delaltir çêt kir hene evnekê jî yeteneka min me bixwe geliştirmiş kiriye evnekê mesela tiştekî hal ez karim şanî bidim ejmere bixwîne jî te tiştin jî sernivîsan bi Kurdî hatiye nivîsandin evîna te wek bayê ku dixwazim pê bigirim mi dimrînê evîna te wek bayê گوپه دگرم تمن گشتکی ساعتا تخوش گوتن جیتنان گوتن نه من گوتن مجیکی راشتی من الفري نویسان به شکل هات صناعتی بله دی ساجی دنگو ساعتا تخوش بهم دبیجن کم گرا خو بردوام بکن الفري جی مثلا او کنا چیزم هنا الفري جی من حواله کیرا ailawiye او دبی soy ağacı من avana ketv نویسان دیا من درباسي في طابلو كري سري جامكم هناك ديش نقشكم وزي جرى هديكم ان شاء الله بالي ساعات خوش وكيدن ام دقارن فيري مثلا او كم هنا تشتي تاريخي سويل هنا لوري وكان نفشتو كي شكل دانين موريك بي فكرنا نقش كريا او هي تشتي زماني بري لمبه هنا لمبه غازيت بجني ايكو مازود الشغلين ناوی و لجم و چی دبیجن چرا دبیجن لوکس دبیجن ناوی و دبی چرا دبی لامبه گازی ولو باشخا ناوی نزانم اوه طبعا سوا سویلا کر دیروکا و سویلا چیه چی قصد کevinin دیروکا و سویلا کevin بونا و از هوقا نزانم چخا کevinin لی از زانم نزدیک 20 سال اهبی
بله تماشاوان هجا وگا جی ام هاتن منزلا کلکی یا ککی علی براستی جی جمبوزاخانه کا نورمال ت کمایا و تنه جی تورکا بگرن حیا سویلا بگرن حیا چرا حیا پرتوکن دیروکی چه اون بخوازن ها وگا جی ام میکروفون درجی ککی علی بکن بکا بلا او بحث بکن بله ولی آزاد وگا اف تشته گل وری تف جویانه من تف هر کیج ولاتکیج باجاره کی آنینم دانه هف تف جی yani tariha tavaji heye û tev yani bi zorayî dayên micivandina lêbelê ciyê min biçekî ji wara tanga yani eşya sahfin û cî tanga niyeta me heye got ez vêrê biçekî wilo daha te bidme hev rafina ji wara çêkim û şewqa vêrê biçekî zêde bikim bixume tam weke müzeya bajarekî got millet were ji xwe re jê temaşe bike ji xwe re tarixa xwe meyzênê ji xwe re vat tiştê dîrokî teva bibînê got ji kur hatiye û ji kurê hatiye vê dewrê û zamanî bavek helde çilo hatin ev eşyayê vêrê çilo hatine şoxlandin bi çi awayî hatine vê demê atxwazim ku ewnekê jî ji xwe re serê bifikirin geçmişa xwe zanibin geçmişa me û însanê me hemda nebe ji ser dinê ji bîwilo min ev civayî kiriye û ez hê jî li serê axivim hê jî got tiştine kevin û tiştine kevnere li cîna got bikim destîm hê jî zê lê zêde bikim û ez ê hê jî virê xweştir bikim înşallah. Merhaba ji were em dikarin we nas bikin. Navê me Azad e. Navê min Nebahat. Belê ez dixwazim hîn bibim çîroka we ya ku bû sedem û hatine gund û jiyana xwe li gund berdewam dikin çi bû? Em bajaran hûn ez mamoste bûm zarokan re min ders her roj şevaxê de diçûm mektebê diçûm îş diçûm kar min model çê dikirin tasarımcı bûm wekî jî ressam yanî paşî me tiştek hayetê xefam nekir xarinin ew yani bajar hani dên bigire kirê bide elektrîkê bide faturan bide zaman me nezanî çer radivêrî her me wilo radivirt na em hatin gund me em herdê re uğraşmıştım yani her karı iş karê me heye gund heywanê min hene mirîşkê min hene tutîkê min hene şamîkê min hene zamanê min zav xweş radivêrî yani hayat li vir heye zaman zêde rind radivêrî mutluluk vir heye yani bacir merî nizanî çi dixwe yani tu virka mesela her tiştek şîr bizin dide hêk tûtik dide goşt disan em bi xwe çê dikin her tişkî me malê ye sebzeyê me xarinê me em xweş xamêzê dikin vê dere sağlığê me re jî baş e. Niha pirsek din û ji ku hatine vî gundî berê yani û li ku hatin dinê û li ku mezin bûn û ça hatine vê dê? Ez Dêrsimê hatime dunê dura İstanbulê mamoste bûm em me hev du İstanbulê nas kir paşê me hev ra işte hevaltî kir îşta karda her tişkî re herê zarokê me jî heye dura jî em çûn Amerîkayê jî 4-5 salan jî wir geriyan wir xevetin wir yaşamış bûn yani paşî jî me got en îşê rast erde heywane memleketî meriyane çünkü merî memleketî xwe ancak xwe zêde bike çünkü ev kültürê değişik yani yê de dur yekî kültürê te nine tu nikayî tê de xwe mezin bikî ancak tu nav kültürê xwe de xwe mezin bikî em hatin vê dere hatin Mezopotamyayê disa hatin gişandê xwe. Baş e em spas dikin ji bo vê biryara we jî em we pîroz dikin niha me berê xwe bidin keke azad em dixwazin hinekî te jî nas bikin çîroka te çi ye? Valla çîroka me bihevra yani em bihevra alîkariyê dikin bihevra em bihevra diçênin em bihevra li heywanat mezênin û em bihevra jî yani em bihevra jî dixwin. Ez hinekî vekim mijarê niha gelek kes Avrupa wek ciyekî rehetiyê wek ciyekî jiyanê dibîne yani çi bû sebeb ku hûn li Avrupa bûn û dîsa vegeriyan gund seraxa xwe? Em lewkê bûn li Floridayê bûn wala ya rastî em ji wa de jî adiz bûn fazla naskiriyê me jî tune bûn me jî dixwest ku em werin axa xwe însanê xwe bibînin em ji bo nayêm vegeriyan ji wa de û ji bo gund çi difikirin gundê keverzo ciyek çawa li cem we qedir digire? Gundê keverzo wala însanê ew kin pêşketina ji hevdî fam dikin alîkariyê bi hev dikin yani li gunda jiyana gunda baş yani bihevra tiştekî ew dikin yani tiştekî baş bihevra dikin
بهافرا او تكن يعني باشه ام جواره سپاس دکن تشتک داوید و انجمره دخوازن ببیجن هیا امجي سباستكن يعني تشتي زيادة هي مثلا هاتون جند هيا جند عندك تشتونه مثلا توخمه هيبريد دتشاينن اما onlar da bazı engel beben örneğin meçhu dersimi günde seriçiyan tohume evuk hani ye 1000 sali 2000 sali az da bim on tohumana günde az man şetilan zede bakım işte hibrit nakhun işte organik işte ekolojik uğraşmış beben Ulu yani kefamacı gündratı hayat mever renkliye hemci zede renkli Amerika'yı renklidir İstanbul'u renklidir apa merhaba navet bخير ناویم نزیر Apê Nezîr, bawer ketiş bajar dihatî tu peya bî û me te girt yanî em ez dixwazim hinekî bi te re sohbet bikim. بیژن باب کم کم چجوار بیژن Ka tu çewayî başî pêşî em ji wê dest pê bikin. ویگا خوشتر تشتکتنه yani ویگا zaf hoşa hatta بیژه teknoloji ilerlemiş bu ya fakat işte çjora بیژم huzura insanine insan tene kuşten söz وقت نمایل dünyayı göri ama yani yaşantı zaf hoş böyle ver yani beriya vega bir 40 sal yaşantıya 40 sal beri vega ne vakaba Çi zehmetiyen berê hebûn li gorî ro? ya beri çe bu beri Rabbena şevaki kahvaltıya xotkirin nisk tıxvarın zede niske peşter tiştine bu ela vega kahvaltıyı deh çeşit yemeka ma ne vece ka farkavi tıçığa şey bu he deh çeşit yemek külkürü umarım çorbetan hep külkürü bir zamanı ev niska xopxara lexsta davari xoberde babçana cot hatta nivro cot kirin zad çandın nivro batana mala xwa bu şu hatta nivro ki urde batana mala xwa işe malip kira paz emkra davar emkra bu ev var elektrikine bu kira bu lamba bun fanos bun ya teknolojiye ve gazap hoşa Lê têkilî çawbûn mesela bi ser hev de çûyîn li hev du xwedî derketin li gor berê û îro çawa bû? beri evka beri insanetya beri xuditya beri javega çetira beri insan bab kor bira tav nav hem de hayat ya bis nüfus maleke de odake de yaşamış bu bis nüfus vega ne oluyor vega lave merev gabaya ka xudit bibine ve evlenmiş bibi davata koyu ki hani kişora kirek ki baba bir xarib di bitti gitti beri ne oluyor Apê Nezîr, niha gundek ever zo gundekî kevne jî, xwedî dîrokek baş e jî. Ji bo dîrokayê tu çi dikarî ji me re bêjî? yok çılıyor Tarîxa wê. Ya tarihi ne ki amrim 65 sala adi bir 65 salı demli ma günde kizap hoşa ne kesi levdaya ne kesi hep kuştya ne kesi mali hep khariya ve kebra hatta vega ve go bin çatıya kede tev yaşamıştım insani keberco bısadu de mala bısadu bis mala aynı veka bira yaşamıştım ne kad bin çatıya kede tev yaşamıştım Vêga jî hunermendekî ciwan li cem min e. Em ê vêga jê bipirsin kî ye, çi dike û armanca wî çi ye. Belê merheba ji te re. مرحبا سرچاوام خیراتن Spas. Navê te bixêr pêşî em te nas bikin. ناویم سرهات وی گوندی جیانا خود مشینم اشکور زوما 19 سالی ما Ez bawerim berova jî gundiya gundî zêdetir bi erd ve mijûl dibin, sewala ve mijûl dibin, lê tu bi hunerê ve mijûl dibî. Sebebê vê çi ye? اری راست اردانه فستق پیشکتیه الوری لبلم گوکا اجی من اموره کی کار مخص اموره کی کار بینم میجی تنبوره دست پیکر وگاش تنبوره لیتخمسا کیف خوشم پی Baş e. Ciyekî gut vê xebatê bi awayek profesyonel dimeşînî heye? اری باتمان نوانده چنده مزگین لوره جیدستانم تنبوره تخم لوره جی لوره ما Belê. Wekî din armancê te ji bo hunerê di dema pêş te çi ne? Çil pêşiya te, tu çil pêşiya xwe dibînî? والله چا بیجم اتخوازم وگا جوان مز اتخوازم پیشیم دا از موزیکا کردی پیش بخم ارمانجام نوه Belê. Baş e. Niha tenê tu li tenbûrê didiyan û wekî din enstrûmanê tu dikarî bikarbînî hene an tune ne?
گیتاره بچکی کارتینم آن انسترومان یعنی تنبور تخم ستار جورا جاری صحنه دا کارتینم تقول صحنه ده بکارتینم برنامه کد درکتی و پیشکش کرنه درکتنه پیشبری گلانجی تلویزیون ده چهونه اره چبون شو کمک مه مجا واکر تف گش جوان کولکتیف ریتمین آزاد امجی درکبن برنامه بطمان ده ویگا درکبن لبلی درویش چبن امتکارنن یعنی ام درفته بن امتکارنن لهون اون هین اون در نکتنه دروانه و ساج بو برنامه نه هی من درکتیه بطمان تنه ام درکبن برنامه ده باشه نها ام دخوازن جته چند سترانه جی گودار بکن سرچاواره باشه تماشاوان هجام نها ام چند سترانه جوال سرحد گودار بکن لی بریاوی از دخوازم ایدی ببیجم کو ام وی هفته جی هاتن داویا برنامه خو ولی ایرو ام لگونده کورزو بون شینین کورزوی زیادتر دبار خو بچاندنیه دکن وکیدن جبر کو گوند نزی باتمانیه تکلیوان اب بازار باتمان رئیس زده او اف تایسیه سرجیانا واجی بله ایرو فکر و رمانین شینین گوند مبوره پاروکرن هم برنامه خو الورت قدینن حیا برنامه اکدن بمینن خیر و خوشیه ده دم باش سپی بویم چیای ما بر فلکم سپی بویم اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی بویم اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی بویم بهار هاتی گنده من سروزر بوی چیای من بهار هاتی گنده من سروزر بوی چیای من اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی بویم اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی